Nawuzwa leli bika ngokwazi bona sele sifikile nendaba zephasi zesiNdebele zika 5:30 nanzi ezithujileko. Someone has altered this thing. I don't know why. I don't know how. Indaba yama-affidavit amabili welunga lePalamende uFadil Adams ekomishini kaMadlanga kube indaba enkulu namhlanje. Umengameli we-MK Party uJacob Zuma uvakatshele eCofimvaba ePumalanga Kapa aphekelelwa lisekela lakhe uDuduzane Zuma. Emakhaya ngamakhaya siyalotshisa sibawani samukele njengobana singena sephulwazi indaba lapha ku-SABC 1 lotshani. Ilunga lePalamende uFadil Adams uvumile ekomishini kaMadlanga bona wasetshenziswa begodu bekazimisele ukwenza nanyana yini ukuqinisekisa bona i-IDEC iphumelele ebulelisini bayo bezobuhloli. I-affidavit ka-Adams ye-section 27 ngiyo eyenze ukuthi kugcine kuphenywa indaba yobulelesi bezobuhloli kwa-IDEC ekutshengisa bona kunengi okwenzeka ngokungemthetho kule ndaba. Ekhamba phambili namhlanje ekomishini kaMadlanga indaba ye-affidavit yesigaba sama-27 selunga lePalamende uFadil Adams. Lokhu kunjengombana ekomishini ebeyilinga ukufumana iqiniso ekutheni kuba yini kunama-affidavit amabili avela ku-Adams otibatsho yena waxola inye. Someone has altered this thing. I don't know why. I don't know how. Ubufakazi obunye ngibo ebuzokuhlathulula kuhle ngendaba yentatimende ezimbili. Lokhu kunjengombana ubufakazi butshengisa bona uDylan Perumal otshengisiwe kwemsebenzini isikhuluma nje wavumelana nentatimende ezinye zika-Adams. Kodwana wakwenza lokho ngaphandle kokuba khona kuka-advocate Drushanta Ramsamy kunye noManchara Phesu owakhulumisana no-Adams eKapa mhla malanga 6 kuTjhirhweni. This was commissioned at my house in Cape Town. However, it is different from the A1s that were signed in the office. You mean the supplementary affidavits that were signed during the consultation? During the consultation. As of now, Commissioners, I do not want to say anything that may jeopardize something that I have laid a criminal charge against. Ukulawulwa kwekomishini kuyaraga. Umengameli we-MK Party uJacob Zuma uvakatshele eQamatha Great Place eCofimvaba ePumalanga Kapa aphekelelwa lisekela lakhe uDuduzane Zuma unobhalazo mbelelo wehlangano le usibonele nomvalo kunye nosihlalo we-MK Party ePumalanga Kapa umxolisi phakathi. Kanti ihlangano le yamukele amalunga amatsha afaka hlangana isekela likasihlalo wendlu yamakhosi ePumalanga Kapa iNkosi uGwazi Namba Mathanzima kunye nomayara walokya wakamasipalata wevuyisile mini uSithembile Plata. Abaphathi behlangano i-MK Party bahlangene nabaholi bendabuko kanti umengameli wehlangano le uJacob Zuma uthi bafuna ukuthi abaholi bendabuko baphathe inkhundla eziphezulu zobuholi kuhulumende. Utshela amakhulukhulu abalandeli behlangano le ukuthi iSouth Africa ayikachaphuluki begodu iphethwe izandla zobukhohlakali. Amalunga amatsha akholwa ukuthi ihlangano le izokuletha amachuguluko emphakathini emakhaya. Ihlangano le ithi amakhetho abuhulumende bendawo azokunikela izakhamuzi ePumalanga Kapa ithuba lokuzikhethela. Umengameli wehlangano le ubawe bonke abaholi bendabuko ukuthi bathathe inarhabo ibuye ngakibo. Ukholwa ukuthi abantu abanzima bangalima indima eqhakatheke kakhulu ukuchugulukeni izepolitiki elizweni elimi. Amahlelo wokulekelela ukuphungula isiminyaminya senkolo yendleleni enkulu ku-R573 Mloto Road ayingcenyo yamaqalo ndanzi kamasipalata weThemsileyani ePumalanga. Kutsho umeyara wakhona uLiseja Dikgale lokhu kunjengomana bavule indlela eyakhiwe ngepavement emthombo muhle ezokuphungula isiminyaminya endleleni enkulu. Phambilini indlela lebe ingakhambeki. Beyichiya abachayeli nabakhambi ngenyawo banganabuyo khulukhulu nakunizulu.
nakunjalo indlela ekulu beyiminyana khulu ngenxa yokuthi nangemzini ingakhambeki. Indlela leyisetshenzwe ngensiza zangaphakathi zakumasipalata. Umphakathi uthi lokhu lisizo elikhulu. Namateksi ayadlula lapha ePoposa. Siyajama lapha siyakhwela siyemolweni siyakhwela siyabuya. Iyaqala nje ngitsho ipaving. Begodu nanyana izulu linile akunahlabathi kangako. Nokubalekela indlela ekululela ngale R573. Inkolo izitha sisazokumatha amataka. Zizokuhamba kuhle nathi sokhona ukuhamba sikhululekile. Umeyara wethembisile Hani uthi bayekhe ngaphandle kokusebenzisa inkampani zangaphandle. Thina lana sisebenzise 5.2 million ukwenza le ndlela sizisebenzisela sikumasipala. So lokho kuyasho ukuthi now we can do 2 kilometers ngemali elingana nalesebenzisa ama private service providers. So kuyangathi ihlelo lizowenza ukuthi le backlog esinayo ethembisile sine backlog ekulu yezindlela sina ukufikela 5252 kilometers, meaning if besisebenzisa abantu ama private service providers sizodinga 25 billion. Umeyara uthi ziseseziningi ezisayokubonelelwa ezisehelweni ayelethula nakuvula inkulumo yokunjalo bakamasipalata ngelesihlanu iveke ezako. Umeyara ulisitsa dikhale ehelweni lenkulumo yobunjalo bakamasipalata ubekele phambili indaba ukuthi nakwenziwa insetshenziswa kubekelwe phambili abomma begodu nezinye indlela zisazokulungiswa. Ngingumapande Thombeni wendaba ze-SABC eMthombo Muhle eMpumalanga. Nasibuya entolo. Ngezwe nasele kufika ekugcineni bathi le uleti nyathela chili nasalaphelele zanke ngisamuso ukukhuluma iqiniso. Sifikelwe sithekele sisanda ukuthumba ubhazabhaza kaNongorwana kuleti nyathela chili weKwekwezi FM. Sisaraka nendaba lapha nazikuphundileko uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Asikhambe nazo. Iphiko lamaHawks lithi libhudulana nengikhali ezisetshenziswe esehlakalweni sokudumuza la kubulewe khona abantu abane nekubalwa kibo amapholisa amabili eReha Park eKuruleni. Vino Crayford uqalane namacala afaka hlangana ukubulala, ukulinga ukubulala nokudlelezela ngehloso yokulimaza. Umbuso uveze nokuthi batsho uyathindeka esihlakalweni sokudunyuzwa kwamapholisa amabili wephiko ebelilwisana namagenge naboma ababili eReha Park eKuruleni ekuthomeni kwenyanga le. Umsola utshengise ikhotho kaMagistrata imhubuko athe batsho ulinyazwe emapholisa. uCrayford uthwese icala nesihlobo sakhe uRegan Collis nomunye umsolwa uJamal Meyer. Igcwetha labo lizwakalise ukuthi batsho batheliswa amapholisa. It is evident in the sense that we saw 2 bruises on his face, and he does say that there is an intense pain, and he suspects that perhaps there is an internal bleeding, but that is yet to be confirmed by the doctor. Iphiko lamaHawks lithi kunekhonakalo yokubana kubotshwe abanye godu abantu. Ngesikhathi kwenzeka isehlakalo sokudumuza kwetshiwe ingidi zamapholisa ezibuye zatholakala ekukhambeni kwesikhathi. Those allegations will be vented out as soon as the results from the district surgeons are in, and as well as they will be vindicated by IPED. uCrayford usavalile ngemaseleni eBoksburg kulindeleke ukuthi avele phambi kwekhotho nalabo asolwa nabo. Abomma bendaweni ezihlukileyo eMpumalanga bazwakalise ukuthwenyeka ngokuhlayela kwemisebenzi, ukudinywa amathuba wamabhizinisi nokungalingani ngokobulili ihlangana nokhunye. Lokho kuvele embuthanweni wabomma eParliament yesifunda eEconohoek eBushbuckridge. Umbuthano wabomma ojeje ukuthuthukisa abomma nokusombulula intshijilo abaqalana nazo. Abomma bathi uhulumende kufuze aqinisekise bona abomma bayabandakanywa emkhakheni yonke. Asitholi lutho mathenda bawachanela to bangani babo. Time and again we see same people getting tenders every day. Re nagana gore government ya rena e tlo kgona go deala le di issues tsa rena bjalo ka basadi, especially issue ya GBV.
Ungqongqotjhe wezokuthuthukiswa komphakathi ukhuthaze aboma ukuthi bazibandakanye emahlelweni wokuthuthukiswa kwemiphakathi iNDA. We issuing out or giving out grants and pension to about 19 million people in the country, and that includes women, elderly women, people with disabilities who are women, young women who have children. Uhulumende weMpumalanga uthi 46% yaboma abanengikhundla eziqhakathekileko kuhulumende. I can say that we are now in a better situation. We have improved because in government, in senior positions, now we have got 46% representation of women. Indli yesibethamthetho eMpumalanga imemezele ukuthi izokubamba inkulumiswano zokwakha aboma iveke zako ngelesihlanu. Sirakela phambili nokugidinga inyanga yabomma. Namhlanje siqale ihlangothi labomma abasebenza ngokuzikhandla emkhakheni wezorhatsha. Sivakatshelwe nguLeti Nyathela Chili, umvezi wehlelo emthonjeni kuKwekwezi FM, nothumbe unongorwana wokuba mvezi okukhamba phambili kubasadi in Music Awards. Ubekhuluma nombiki indaba wethu uphindile Msiza. Zwakala ngombana unongorwana lo bufakazi bemisebenzi emihle uLeti Nyathela Chili ayenze iminyaka asebenza ngemva uqinisekisa ukuthi amahlelo akhamba ngefanele begodu aba yimpumelelo. Mbala ufike nayo unongorwana ohanyazelako. Manileti sakulochisa begodu sakwamukela endabeni zeSABC. Ngiyathokoza sisi, ngiyathokoza namsiza. Asithome ngokuthokozisa qala wahaba wathi siyakuthokozisa usitsho kumlaleli weKwekwezi FM. Namhlanje sithokozisa wena, uzizwa njani begodu unongorwana lo uthi ukuthini kuwe? Hey, ukhuluma iqiniso elipheleleko, ngithabe udlule emhleni, ngizizwe ngivuseleleka, ngizizwe ngithabela ukuthi ya nangembala umuntu kunento ayenzako eyenza ukuthi abantu bawubone umsebenzi wakhe. Asithome sicoce lapha ngesikhatshana lesi esincancane ngaphambi kokuthi kubizwe igama lakho njengomvezi okhamba phambili emkhathweni yonke eSouth Africa pha. Like kube njani, uzizwe njani? Kwathi nakuthonywa kuvezwa inthombe zabantu egade ngiphalisana nabo, ngizobabiza njalo. Babiza ngamagama ngaleso sikhathi ihloko yami becale phasi. Ungatsho ukuthi bengibiza konke, ngicabanga ukuthi ngakubiza ngithandaza, ngibiza ukuthi kuzokubizwa la kabani ibizo. Kodwa ke ngezwe nasele kufika egcineni bathi le uLeti Nyathela Chili naselaphelele zanke ngisamuso ukukhuluma iqiniso. Ngaze ngezwe le bese sihuwelela kakhulu. Eminyakeni engaka eseluyisebenzile emkhathweni kokwezi FM, kube njani ukusebenza ngemva uqinisekisa ukuthi amahlelo abayimpumelelo? Ngicabanga ukuthi abantu bani bathi libizo. Ngicabanga ukuthi bekulibizo lami ukuthi ngikhambe ngiyokusebenza ngemva. Ngombana ngingacabangi ukuthi into engiyipheka ngemva mina angiboni ukuthi bengizoyiphakulula kuhle. Ngihlezi kamnandi khulu lapha ngihlezi khona ukuthi ngiyokupheka ngemva bese ngithi asiphakulule emkhathi. Ukuveza ihlelo i9 to 12 usuka nakho kude khulu. Abe khona amahlelo abaphole baphile. Kodwa nje ninomhathi uGusheshe nize nekhambo lepilo. Eleza abantu ukuthi bahlale bakhuluma ngehlelo lweni. Niza njani nemibono efana nale? Nihlala phansi nabaphathi ukuthi kungaba njani nasingavela nehlelo elinje, and bese bayakubuza ke ukuthi uzimisela ukuthi uzoyiveza njani. Uzimisela ukuthi ufuna ukuthini ngalo ihlelo lelo, ufuna ukufundisa ini, bese uyathoma ke uyayihlathulula ebaphathini bakunikele ithuba lokuthi iza nayo ke sibone ukuthi utsho uthini. Nasele uveza ke bese kuba budisike nasele kufanele uthathe into ibeke lapha esicongolweni ukuthi ihlali lapha esicongolweni. Manileti kibomma abasakhulako eselesisonga abafisa ukungena ekorweni yezorhatsha ungabayelisa uthini? Ngizokuthoma ngabantwana. Bantu abami nje izinto zilula, umntwana akabambe abambisise walithola ithuba abambe ngezandla zombili. Abomma asele bakhulile abafuna ukuba nguLeti Nyathela Chili ngelinye ilanga sekubambisisa. Na ubamba kubambisise uyenze into ugcine uyenze kuyihobby yakho. Sathokoza Manileti isikhathi sakho. Thokoze mina. Loyo bekunguManileti Nyathela Chili wehlelo emthonjeni emkhathweni iKwekwezi FM orakela phambili nokuba sibonile sihle sabomma abasebenza ngokuzikhandla emkhathweni wezorhatsha. Asibuyele kuwe studio setrack.
Kezemali iranda liqinile nalinganisa nezinye imali ezikulu. Khombukele ngendaba ephela kwele nako yalandela. Ngibona i-Orlando Pirates mkhathi ihlangana nayo i-Golden Arrows mkhathi. I-Golden Arrows msasazi nesikhukhune ziyagqitha zizo ezizawudlala umdlalo wamagqibela kaNqoyi sentshilo. Isiqhema seMamelodi Sundowns ngisibona unyaka lo sithatha i-top 8 kabuyelo masandawana. Amaqembu angahlangana kwisemifanele M10 i-team yami i-Orlando Pirates kanye neMamelodi Sundowns. Hayi ngoba nakhula amanye amaqembu engadlali kepha ke ngibona umqinqo wayo i-Pirates ne-Sundowns ukuthi vele egcineni kuma-final bazohlangana. Umbona ngeumukele SABC ayizokuthosa umlando wokuziphendulela ngombono umukele. Siyaloshisa khaya ngelesihlanu sithembe ukuthi ilanga libe mnandi napho ubujamo bakho bezulu inarha pheze yonke ivulekile akunazulu elilindelekileko ukuthi ke ngale ukusuka eSewula yenarha ngegwini ukuchinga ngaleke ngePumalanga yenarha egwini langale ngeKZN amathuba wezulu nakhona awekho nje livale ngamafu kuphela sibona ke lapha ke ikungu ngale ngegceberha eMthatha endaweni zangale ngeMbombela nephulukwane kukusasa ke lapho abantu batsheje khulu bayelele ekseni nange uchayela sithole lapha ke isilemukiso esivela kwa South African Weather Services basitshela ukuthi lapha endaweni zangale ngeNorthern Cape ukufika lapha eFreystata ngaba nemlilo yemango yentsheje ke naningakeleyo ndawo kanti kunomoya endaweni zangale ngePumalanga Kapa kwenza ukuthi ilwandle libe bukhali ukusuka ngale ngeSewula ukufika ngaleke ngePumalanga yenarha nalapho ke abantu batsheje bayelele khulukhulu abathanda ukuchinga endaweni zangelwandle siqalela lapha amazinga okuchisa sithome ngapha ngesifundeni sangeGauteng ilifuthumele kamnandi ngemva kwamadina Pitori 28 Bronkhorstspruit Johannesburg neSprings nge27 degrees Celsius kuselimpopo ke lapha kuyachisa endaweni ezifana neTzaneen eMusina eGiyani nePhalaburwa nge32 ekseni nokho ke umoya nawona ke umakhazana eMpumalanga nakhona kuyachisa lapha esikhukhuza nge33 lapha ke endaweni zemalahleni Sekunda Carolina ukuthi ukuphola ke ngokufuthumala lapha kwaZulu Natal sibona ke kuchisa khulu endaweni eziningi uLundi 35 eRichards Bay nge34 iDurban ifuthumela kamnandi nge29 ngemva kwamadina ekseni umoya nawumakhaza ePumalanga Kapa kukulapha iWillow ngathi kufuna ukuba makhazana imini yonke ukuthi ke ezinye indawo kupholile ngokufuthumala eMthatha ke yona yachisa nge31 lapha ke eJingalanga Kapa kuse Cape Town lapho sibona khona ngakumakhazana imini yonke nalithi likhuphukile ngemva kwamadina yi17 nje kwaphela eGeorge lipholile nge23 nalapha kubo Fredendal eTlhagwini Kapa ke sibona lapha ke eCalvinia neSutherland kumakhazana imini yonke Sutherland kuthoma ku-2 ke lapha ku17 ngemva kwamadina Kimberley iyachisa nge31 iFreystata nayo imakhaza ekseni ngokuhamba kwesikhathi sifunda sonke sifuthumele kamnandi lapha eBloemfontein nge29 degrees Celsius ngokugcina sichinga ngaleke ngeNorthwest eTlhagwini Chingalanga Rustenburg ifuthumala kamnandi nge29 ngemva kwamadina nangaleke endaweni zangeMahikeng iphela veke ayibe mnandi sibonane ngesikhathi silandelako dido Indaba zesindebele zevekele ziphelela lapha mbukeli siyabuya kodwa ngomvulo kanti ke sibiye khomba ulandela indaba zesizulu akube iphela veke mnandi umusa